Kwa hivyo kitu kwanza, wakati ambapo nataka kukata hizi mbao, tukitumia saw huwa inachukua muda mrefu sana, lakini tukitumia circular huwa inafanya hiyo kazi inakuwa rahisi sana. Kwanza sana ukitumia circular kubwa kama hii ambayo iko na 240 voltage, inakuwa mzuri sana juu inakata kwa urahisi. Na mahali mwingine tunaenda tunakuta hakuna stima na inabidi tunabebana na generator ndio at least ile kazi yetu ipate kwenda haraka sana. Juu tukitumia saw, ukitambo umalize kukata na saw, unakuwa kitu kwanza inakuchokesha sana. Kwanza sana kama wakati ambapo unakata hizi joint mrefu, inafanya unachoka sana. Lakini ukitumia circular inakuwa rahisi sana juu hautatumia nguvu mingi na utafanya kazi mingi sana. Ndio maana tunatembea na saw kwa kukata zile joint tu normal kidogo, lakini kwa joint kubwa kama hizi inabidi tutumie circular ndio kazi yetu iende kwa haraka sana.